Ах бердилас мазду калде чапхен хаби. Гехиясул наиб ах бердиласта ахирисеп салам бицун тенижер. Чачаназу халқияб кечалдаса. Гехиясул наиб ах бердил Мухаммадица азаралда митлус хелда киқо абилебс хонасул сентябралда мазду калде чапхен хабуна. Қоло ич абилес сентябрасул сардил терек орги бахун наибасул аскарал маздок қала сверун куна. Хужум хабун хе бақизик эчилу наибас хукму хабуна қала сверуха қуарраб давлаги бакарун чачанаслет адусине. Ахвердилас хенисен ки азарго чир хайванги эмераб давлаги қамуна ва бечидал асиралги рачана. Дагестанлалдасад адусиндал Ахвердилас имамаста чапхат инахул бицана. Маздокатлу асираз да хурқуикана анциле митлкусом барай бечедау Эрменияу базарганасул яс Анна Улухановаги. Имамасул бахачи леслул хақасул амир бицуни брағияс хе вихкизе вишқ уэлдэикана Анна. Шамилица абуна хе хажимурадиетлеян. Хел имамасул чужу патимати да харана жи хажимурадиетлеч ого имамасул роқой тези кумик хабеян. Един Аннае дарғой гучезе ботлана. Ясатлу тавакалги ниятги бичарав имамас хей бусурбан хайуна ва шуайнат абун царги хисун садихун ячана. Имаматалда маду хали хругел туши талул адамаз цараки рикун шибаб лхали лхаб гугуруш толебукана имамаси маарозул чапқеназ дасан жалгуц унаралуқ. Ибук ана цебеголдасан ақи гуржияз аваразул ханзабази толебук арамағалу. Имамас киданиги байтул маналдасан арац я жиндиего я жиндир қизан лималазе хезавлибук инчур.